Чаваш ене келеген туристсен шуже сама үсірі. Туризм адаландарасыне уйрым тимлехреті дашы влашратыра жаган земде. Инфрадыдым адаландарас ыйду да шивеч. Кудалыш пеші недірзақ ішлемеліне палыртырыш Чаваш республикинже туризм адаландарасыбе тимлеген координация канажын ларывынже. Паян туризма экономикан адаланаган отраслебе хаклайшы. Анчах тащил жүреври инфрадыдымын шайы савандармайст. Шак отрасле адаланма чарзадраган сылтавзем чилай. Шабахта турагенсен ежу үзет. Сумахмай Чуваш наци музейде паян хигон туризмба тулын тевештереген лабам. Чынақта туризм бірін республикара адалан забымала, нышын дезен телінмелі ябаласем, турисіне келзет курмалы ябаласем республикара шиделік лидесі жұттады бебем. Халі бірін музейра, хамбыр музейра ертереген земде бұр, ондан онзырбышне хуладырық. Ертегайма бұлдарашы туристен группизене, тада автобус пады илзе шүреме бұлдарат бір туристен. Шамба ебір хадыр деме болады. Чуваш республикин министрзен кабинетчен председателен шуме, экономика министра Дмитрий Краснов ларура туристсен вали хадырлене план еплерех кончуды курныбе палаштарча. Шавынбегех уладыр хулынче, Куславкаба сендервари муниципалы округсенче туризм вали уйырнук шабат теллевлень узу курманны пирките пілдерче. Туризма адаландырмалы координация канажанлары венче, туристсене ежынмалы условизен пахалахне үстерести пиргеде, шул жүрегенсене автобус сенбетевіштереген ыйдусене шидес вағытрат атса барасы шинченде сымахларыш. Республика Галарымвали, Мария Шагарова, Николай Скворцов.